Dame i gospodo, u svrhu promocije turizma u Vojvodini prvo bih postavio gospodinu Đokoviću pitanje kada će nas obavestiti o toj vožnji Velikim Bačkim kanalom, jer to je predsjednik Vlade Igor Mirović obećao do kraja godine. Samo vas molim da nas blagovremeno obavestite da budemo u pripravnosti. Druga stvar, ja neću ni malo biti blagonaklon prema ovom vašem predlogu iz razloga što se dotiče jedne teme koju sam ja spominjao više navrata na prethodnim sednicama, odnosno ceo moj mandat se bavim tim problemom, a to je problem turizma na Paliću. Da bismo mogli da pričamo o turističkim potencijalima Palića, mi moramo da se opet vratimo na rak ranu tog problema, to je Palićko jezero. Palićko jezero i dan danas predstavlja najveću septičku jamu u Evropi i ništa se ne radi po tom pitanju. Mene zanima zašto poslednjih, skoro 20 godina u Palićkom jezeru ne može da se kupa. Znači, da bismo mogli da pričamo uopšte o razvoju Palića i turističkom potencijalu Palića, moramo da pričamo o tome ko će konačno da reši pitanje čistoće vode u jezeru Palić. To je prva stvar. Druga stvar, primeri za koje ste uzeli, na koje bi trebalo navodno da se ugleda Palić, su baš i neprimereni. Jer kada se priča o Moroholomu, u kojem sam ja često na odmoru, vi morate da znate da je Moroholom inače nije banja, to je kupalište i to kupalište je trenutno najveći konkurent jezeru Palić. Čak neki spominju da možda baš zbog Moroholoma i zbog nečih ličnih interesa poput Lajoša Čakanja i tako dalje, se ne radi na tome da treba, odnosno ne radi se na razvoju Palića. Znači, baš je neprimereno. Da bismo mogli da pričamo o master planu razvoja turizma na Paliću, treba spomenuti i taj master plan koji ste vi spomenuli, koji je napravljen 2015. godine. Ja koliko znam, tada su taj master plan donosili tadašnje vlasti, u stvari iste vlasti, samo je drugi bio gradonačelnik Jene Maglej, i vidim da se držite tog master plana, a ja koliko znam po tom master planu se nigde ne spominje akvapark, što podržavam, i mene zanima koja je to stručna javnost odlučila da se gradi u mondenskom mestu, što je uvek bilo jezero Palić, isključivo mondensko mesto, da se pravi akvapark, znači koja stručna javnost je procenila da je to podobno za to područje. Jer mi, srpski radikali, smatramo da ipak, baš zbog toga što je mondensko mesto, i treba da se rade wellness, odnosno spa turizam na isto. Ja bi nešto sugerisao, inače, gospodine Đokoviću, ja pratim i vaš rad kao što pratim i rad gradonačelnika Subotice Bogdana Labana i imam jednu sugestiju za vas. Nije baš primereno to što ste pripadnik crnogorske nacionalne manjine, pa ste pozvani na skupove na kojima je gospodin Laban u Subotici. Nije primereno baš da prihvatate sve što vam on kaže. To je čovjek koji je ogrezao u kriminalu i sa svojim ljudima neće vas ništa dobro posavetovati. Gospodine Šarčević, ja se uvek kad vam dam reč ponadam da će tom prilikom biti u redu. Ali naprosto ne razumem šta vi radite. Gospodine Jakšiću, ako ste vi šef ove poslaničke grupe, pa ne znam ja, imam dilema oko toga. Imam dilema oko toga, jer na papiru jeste, a u stvarnosti očito niste. Ja bih vas zamolio da obavite razgovor sa članovima vaše poslaničke grupe. Hoću. I jednostavno da nemamo permanentnu ovu situaciju. Ne. Ja nisam držao priliku, ja sam vas zamolio. I ponovo vas molim. Molio bih vas. Reč ima gospođa Branislava Belić.